Pinithereponi Pytroxierni adap Porpai Sirkaba Pormalom, Carbiang Long Hempi, Dipurong Sopialong Kedo, Dipuklabalong, Chief Minister Relief Fund Pen, Low Kecharli Jang Lapen, keso kachelang Bomatumaphan, Carbiang Long Autonomous Council CA Marideng Pen, cheque, keron pon. Chris Nerkep, Dipu LAC Angkang Aparman, MLA Bidasing England, keklaim kacepaduk penajok, Pinithereponi Pytroxierni, Dipuklabalong, Kadokawe bangpharo nerkep, Low Kecharli Lapen, keso kachelang atumaphan, Alohi Sarpoa Manben Kachetongdun, Carbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen, cheque, keron pon. Next, Wilson Terom. Atsa Puribango. Somsing Rumpi. Atsa Purimargo Hokuluke. Low Kecharli bom arisoy jang atumaphan matha ponsi, Kecharli along akenang sorason kachiri thekje phan pu mathasi, CMRF pen sikasuri phoa cheque pipajir pon. 5,000 check for student beneficiaries. Lapen halapu keso kachelang bom bang phubang phia tumaphan setame mesen pen se kachelang longji phan pura CMRF pen sikasuri ingkoya cheque pipajir pon. Bangso cheque keron amaya long Alohi Sarpoa Manben Carbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Dipu LA MLA Bidasing England MAC Headsing Rong Parpen Chenglok Penang an kit hegiding atum chetong dunsi mesen pen cheque keron ajame pachun pon. News report, Carbiang Long Live.